Kum Shibanta ban yai beteng ban pan jing kershane ke kertong MP jong ke National People Party ke Dr. Mazal Amprin Lingdo minta ke janmit ki nong yalam jong ke NPP bakin thop nado uba prestone tingsong ubade state president ke NPP Meghalaya kilale yalap election shapok se ban pan jing kershane ki pajba. Hakani ga janmit khatwai tarik uyayong ki nong yalam ke National People Party ki balapoi sha ka nega jingalang ki kinthop nado uba prestone tingsong uba penyat sing siem uba balawan kriam uba deiru u nong yalam ke TMC nong thmai nalor ki weipan. Hakani ga jingalap election na ga benta ka kertong jong ke NPP ka ba deiru ha ka shnong jong uba penyat sing siem la sakhi ya ka jingmi ki pajba ban ngap ya ka nong rim jong ke NPP ha ka ba ya dei bat ka ne ka election MP. Ikan ki basaten daki alposan ki lai posten sedang mami kasorkar pojan lam kaiti mano bagnot pan kita jika subjek jokat motor don mo bagnot mano bagnot pan kita jika subjek jokat boundary issue don mo bagnot. Anda mentah kamu manifesto ani yang pergi kamu ILP mana lagi? Kakulah mani kalau apa? Apa house kira? Lagi di job ya ILP. Kakulah print kanu tiap andong deh. Mana teruk sedih bagi yo ya ILP, bagi yo ya ketua kasih. Nanti susu ke boundary ngiladek ke phase 1 kita saat ke phase 2 hari ini kiwi parti hana kamu phase 2 cumi kadai ke boundary kadai ke subjek kelatu lepang dia nak kata tahu ke kilong pagi kun sama what's not hope bakal ublay ujian piang ya ke parti NPP seskinta bahkan sejar nama arba kita di kambak ikamsan kita di isu jom kaya kain kejat benreo bak kejela negara hari election MP ke pemerintahan nanya tahu ya kiwe di parti dalam election tik kumba ke parlemen ke nasional dia election tik kumba dinilai sen hangke hame gaya legislative assembly lane kembali hati hadis council hak jaka balong CM buat punya hana lebih jet yang ini warna ya karoi ya kapar hana warna lut barok ya kaksir kerupa ame hapok konsesi kata barok de kebejilan kapok wadane kabana om ya pi banjir ya lane ya ka MP kamde ban om berkiwarasi kamde berkira bersabski kabila bersabski kalau betik tangkap tu kabili om ke MP mulai begini batai start maki begini om beraskin kata kelapa nama dia kiskin karoi kapar nato sedok dari kasorkar jelak kabala banle ia kata baka sorkar India apa kawarna ia kanu skim kamla ban penteri direct daka sorkar India hak banwan lemba joka sorkar jelak nak tak ada mau mepi mentah kan bahasa election kita parti biom je kiani ana bagi pengkelah ya kadur kadar kata kejelak ya kadur kadar jong kanong temai konferensi nama om goalkeeper lo kata tegrai bapak paling keren dia kata namar ije ya UMLA di MLA de makiman pe Pagni ia karoi kapar ala kajong ke konstitusi tiga rambut ban orang ambil mangite nakalian ke parti NPP
Iwan berpunyai api ya kena nongrim siapa pilih tebur haka kendai kerek kalau kene ipa ya Dr. Amprin bailon ka kandidat John ke parti kejami hadir bagi layakan ya ken hadir bila teu bila nilai som perkata deki hajar sen isem pada ini ibabit ibabiang tak ban nikmat hamte hakat jin dorata hafale Kong Amprin Lingdo kadau kalom bana pedeng kini rewot ki kandidat ki bayan tentang sanwat kini kiramba bade tang marwai long kene bat kane ka pen new ini pen daw ini bat kanong ka jingkar khu yani kom ka jan rew lana ngin pha hakani ka kenti yai kom ka weina ka long kene sha parliament hakini ki sampu atli ki snam baka sort baka jelak la yo ela ka jom na jelak ni parla ban pha MP shi semru da ka long kene to mi ma bi ki long kene nangni daga jigelang yalam igi paralo kene samla kente yalam igi parlo ki bayin masam prashna parthao bagine mi ranti khandai trek une ujayo banai ki kershan ini lokme jungi ibalom ka symbol jong ka chai reu hapo dali nganget scam ni pha ini lokme ka parliament ka sakhiwen bat om ta ka baro ki MP nari India bat wat ka sarkar India kan burom yeni lokme ngidang dalkam bagin pha ki breu ki batbet ki bapiang ki bala experience support parliament bat ka bang squad ban penpau ni ka por ban kalian ka parti kalayo ban jet de kandidat ki bapiang na bapiang tam hakani ka kenti ka bamta mi bapi ki lokme shakmat ban ai ka jingkershan na kamta kani bat hakabei bat kemeti kam desi kiba nakalian bejongi ko mabedi ka appeal desi ki personal appeal nginang pakat kabala in saben boy shapi hakan ni paipa kokse ban krengnya kecing jog north my constituency umkot tangajin creation kom jiba Charles Henry ya kecing akti kaman kti kadiang jong deputy chief minister jongi ibalongru utraishnom jong reshnom kokse ngan pun kenal punyat kayim darbar nalor yo again scheme ni Pak Charles isa person ila ai ban pembe pendiang ya kayim darbar shnom bokse sarai pusara kumlei shkonsa ko bakalong mentan kayim darbar shnom bokse kandi ko wei na kayim darbar ka internet bat ka ikom hakini ke jok ka mentan kada dan ki office jong ramashnom secretary shnom ki rambat dong kada dan ka conference room ka internet abang room dengan hakani mereka dalam basnom dan secretary shnom galaong yaki lagi kum has secretariat kami ini kecing kiu harashnom nama kami yo ikin nongelam kibatip bat kimayo snow ya kecing kecing nam jadi nong shnom lengba kiramba shnom bat kiramba dong batin nama tagani bangai bagi dani kini kum kini nongelam kibatien kali kepanjat rio on tang supporta lese hati jingrang lere ki jinge thi baper henre ki bat krei charger dakakam ka ombam umdi hane pokse kabla yo akapor bilong PhD minister sabustun prapu khandaila ka ombam umdi hane pokse nalor kata la yoru banwanra ek connection ko bat mai na dumpling sido pokse banwanra iki pipeline ki barong blue bangila no hakap jimang kaba arpu pralak nalwa kata hakap ide pak jadi ka surat berhenti singkin kebagi dia kran ni Pak Charles bisa persun kum kinong sosnong pokse bat kanong mai kulon ni brokwe lapun bhala siam rom dang shen ye gini bat kinang pun kinara ki side drain kiba nakalian Pak Charles lato bat bentan nakalian ka PWD department kasale kabadon kam ban pun internet bat kunju kanamban kajing lam jabo hakanono kajaka kamtam bakan wanra kajing khoi jing subang hakashnom ingin banse ban hakulwan hakijing elang ban pensyai padwa ya kajing syak entok kajungi nyemla syak ban syu syak jem adu kata-kata baik yang kajing elang kabagi ilek syabhoi syajantia syabas kasil
lap so iki breu haga jing so thuo ka jong ki ban pun so thuo bakla wat hagi jingilang bakile ban thuat hagi jingilang kani ka bappat juja mor khasi borok hoy borok sikata hendrai haga ni ka kanti nadu wami kani ka political party ka batmai lakan ki Rebe iki breu yang bakim tiap dese kita kinong pun kulmaru hadu bakiwan barkisha bat kasnom syapat election commission jogri India barkani kani ke eke gamakum ki paiban susnom pide bani i bakani ke jo ka political party ka batrwa hapi ka jinkermen ka batrwa hapi ka ta jinkerwa ngama om ka jinkermen ka bakitrwa ka de ka jinkermen ka bagi shom surok barak sansnan ngata namkwa ani shom surok Nidon la ka jom la kam magitray ngana kren menen ha ka jilang kamahe hanti bosnom de koso mom bala da phi ki paiba pinsha lam makra pinsha le yadam ha ban shom surok ban phi paiba teng teng ni shatnan ngana om kenau kini ki samut ki amate jom VPP ki yo tulok manuna mo phi ki paiba shatnan tang sitoyo undang khau shu ai banshan ke ban jai ki khon kiti Nama terkenal buat syairan bakla ini. Berkunjung ke Sukhia bagi dan ke Jingtmu ban penduduk ke district council. Bagi orang hana kata ke district council kamlong relevan syuk mentang. Kat ke Jingtip ke Jungipat dan haduk ke pengilong terpang kumir kumbarong mentang dan ke Jingdon ke district council. Bagi ini ia kata ke Jingso biang ke Jingso bet ke Jongki kaba ni keran lu nak show dah kamu buram ni ramah show ni kan bawawan itu yang ramah show kalau dah ni jingkran bagi ni ramah show baru kini kasih jadi dia kilafir kata ni ni syak no bagi orang kini nongelam juga PPP ki orang hana bagi nongelam barang kilafir kita kisah barang lu kilafir nganga so ben bu jingkli hato tintang makimo ki babiang denam dei pai ba Ginam day ban airat kami kini. Nama ki persyang ban thame ban yalam maklai parba. Banga sosi ban ong tim hange dan le buram yo dan ki khon jo ki teman basan. Kat ki teman basan la ong ba ki ki non sam kya. Bishara ni mafi. Yo dan hange le buram ki khon si ki parabangai si ki viumet jo kata barang. But lada keren ni kum ki father ngai po social media dakatin si dan sang kabamlong man keren atau kum kata mo ka political party ka bagikam bakal ka clean politics bagi bagi babon kijing jalan bakal ki benang babon ka bagi melakukan kriang